Assalamu alaikum, урматтуу Бостонту YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге Өзгөн мал базарындагы сан уйлардын бааларын билип бермекчибиз, достор. Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Азыр биз сиздерге ушул сан уйлардын жана кунажындардын бааларын билип бермекчибиз. Видеону акырына чейин көрүп, видеого лайк басып, каналга жаңы киргендер болсо каттала кетиңиздер. Азыр эле ушул сан уй соода болду, достор. 245.500 сом. 4-чү баласы торпогу эркек. Көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз ака? 170. 170 миң сом кеми бар деп атыптыр. Торпого канча? Канчанчы торпого ака? 3-чү торпого. Ургач. Торпого ургач, 3-чү торпого, көрүңүздөр. Мында алдап кеткен машина келбейт. Бар экен, Базар канча берди ака? 140, а? Базар 140 миң сом бериптир. Эси 170 миң сом кеми бар деп атыптыр, көрүңүздөр. Süt kança verip kalat aka примерно? 15? Mına uydu kança da otası aka? 150 kemi var. Torpog erkek görüңүздөр. 4-çü torpogu. Bazar kança verdi buğa? Bazar 130 ming berdi, görüңүздөр. Aka uydu kança da otası? 150. Torpogu erkek burgaçı? Burgaç kançanç torpogu? 6-cı? 6-cı. Bazar kança verdi aka bazar? Ha. Oşo mal tarttam da. Bazar kança verdi aka? Göv kança verdi aka? En köp kança verdi? 140 ha? Alındı aka? Kaç oldu buranın? Satılak ha? Kança aka aka uy? 155. Alındı mı? Ha, bir ön. Kança da otası aka uy? 200 de var. 200. Torpogu kançanç torpogu? 3-çü torpego. 3-cü torpogu erkek burgaçı? Torpogu erkek. Bazar kança verdi aka? 150. Bazar 150 ming berdi, görüңүздөр. Bazarda keşke. O. Kança aka alay? 155. 155. Torpogu erkek burgaçı? Torpogu burgaçı. Kançanç torpogu? 3-cü torpogu, görüңүздөр. Bazar kança verdi aka? Bazar arqı verdi aka, görüңүzдөр. Uy kança aka? Çok videoga da. Kança da atası? 135. 135. Torpogu erkek burgaçı? Erkek. Torpogu erkek. Çiçeğin açma. 2 tiş жаңы açma deydi. Bazar kança verdi aka? 130. Bostontu. Bostontu. Çok. Bostontu. Kança oldu atkan oy? 150 km. 150 kemi var. Torpogu kançanç torpogu? 300. Erkek burgaçı var? Torpogu erkek, 3-cü torpogu, görüңүздөр. 150 kaka. 150 ming kemi var. Bazar kança verdi at? 130'dan öyde verdi at deydi, görüңүздөр. Kança da otası aka uydu? 160. 160. Torpogu erkek burgaçı?
Qanchasi torpog'i? 3-chi torpog'i. Torpog' erkak ko'ringizlar 160 ming so'm. Bozor qancha beradi aka? 140 o'rta. Bu yoqdan sog'cha. Bozor 142 ming so'm berdi ko'ringizlar. Uyda da bas salt taşlar. Qancha ekan uy? 130 a? Torpog' erkak qurg'achi? Qanchanchisi? Ha, mana torpog' ikkinchisi deydi. Torpog' urg'achi ko'ringizlar. Bozor qancha beradi? Arqil berdi. Süt qancha berib qo'yadi примерно? 7-8 litr süt var deydi ko'ringizlar. Mına uylar kim ekan bilmaysiz. Sizniki? Parodasi ne degan paroda bular? Chorniy piyos. Birosini torpog'iga o'xshaydi aka. Qancha litr sut beradi aka примерно? 20 dan 25 ming so'mgacha deydi. Qolganlari bo'zlar u. Qanchadan aka bu? 170 ming so'mdan deydi. Qolganlari жаңы açma bo'ladi je? 3-4 tugan uylar deydi ko'ringizlar. Nomeringizni aytib qo'yasiz aka bo'lsa chalishadi-da. Bozor qancha beradi aka примерно? Berishdi. So'rachi. Beradi aka. Torpog' erkak burg'achi aka? Erkak. Torpog' erkak deydi ko'ringizlar. $559 ming. 08 43 08. Uşul uylarga qiziqqanlar bo'lsa, uşul nomerga chalib so'rasangizlar bo'ladi. Ko'ringizlar. Qancha dotasi aka? 85 ming kema bor deydi ko'ringizlar. Bozor qancha beradi? 78 mingga so'radi deydi bozor. Narxini aka Qashqarnicha? Qashqarni 85 dan 75 76 ming so'radi. 75 76 so'radi deydi. Bular 2 yasharlar a? No yemi to'y, жаңа. Bu жаңа. Al birde tug'an. Urg'achi ekan. Qancha dotasi aka? Bunajina? Qancha dotasi? 90 ming. Bozor qancha beradi? Ha, bozor so'raylik deydi. 90 ming so'm deyapti. Bu tugan o'xshaydi a? Qanchani tugan bu? Ekin tugan. Qancha dotasi buni? 95. Bozor qancha beradi buga? 85 berdi. Bozor 85 berdi deydi. 95 ming so'm kemi bor deyapti, ko'ringizlar. Torpog' yo'q hozir a? Qaysini bersiz? Qancha ekan aka torpog'lar? Torpaqları 65'ten bermeydim. 65 dan berib aytam deydi, ko'ringizlar. Can kaçma. Duylak. Жаңа açma to'ylik. 1,5 2 yosh bo'lib qoladi. 1,5 yaşarda. 1,5 yashar. O'zingiz qancha dotasiz aka? 75'tir. Esi 75 mingdan deyapti, ko'ringizlar. Yaş bunacında bular kan. Ha, yosh qunajinlar. Cayla al dedi. Memleketinde var. Qancha ekan aka qunaji? Hazır aldım dedi. Kapmayla bak. Ha, alindi. Qancha oldu? 65 ha? Qancha o'ydilar tartdim. 65. Men tapmayla. Chaqchaq, ha. Buni ber chiqin aytaymi? Qancha ekan aka uy? Qancha dotasi aka? 85. Bozor qancha beradi? Ya qancha dotasi bor aka? Bo'zmi? Qancha olasiz?
Bas, hop gözge bas. Bak göz al bir şey. Ha. Ha. Aka uyu qancha ekan aka? Ha, 95 bin. 95 ming. Bozor qancha beradi? Bozar qara, bozar bak 90 ga yaqinda turadi. Ha, bozor 90 ga yaqinlatadi deydi. Esi 95 ming kemi vardı. Bal tuğan o'xshaydi ha? Birinchi tug'an Ha, bo'z. biri tuğan bo'z uy deydi ko'ringizlar. Qarabda, uy bar tinchimagan. Uy ne deganda emas. Urg'ash torpoqlar. Torpoq bak. Erkek. Narxi enesi Oo. qancha ekan? 125 lira. 125. Bozor qancha berdi aka? Var qanday beradi? Göğü qancha berdi göğü? 115. Torpoqlar qancha ekan? 65. 65. Erkek torpoqlar. Qancha so'rayapti bozor? 60 ga. 60 ga. Bozor 60 mingdan berdi deydi. Ko'ringizlar. Bir jashar bo'lib qoladi.